Good morning everyone. Episode number 20 hari episode sida koi gi se technical analysis ki matang de jingmina se koina stock market natraga forex trading ko any koina trading tawu matam da technical analysis yamna important oi hari ko gi technical analysis se koina koina se technical analysis ka dino habse koi hanan khangare natra technical analysis se koina matau karamna kogi लैरिबा मार्केट की मूवमेंट मार्केट से कदम द चलिबा अदुगा मार्केट से कदम द लाकदौरिबा नत्रगा खोगे पास हिस्ट्री द मार्केट से कदाई द कमाइना तौरमगे हैना नैना बसी सिनि को कोना टेक्निकल एनालिसिस आसी समलमना खोई सोइना खंगबा याय को अदु हारि बसी मार्केट से कोई हुजिक लैरिबा मार्केट सिदगी को जैन ओपन तविस निफ्टी 50 नि निफ्टी 50 हारिबा मार्केट से हुजिक कदाई द लैरिगे अदुगा मासे कदम द लाकपा यागे गा हैना खोने नैननबो को खंगननबो होनरको मतमदा टूल्स मैम अमदा का ओलिको हारिबा टूल्स से कोई tradingview.com द फंगने हदि tradingview.com गुमा खोगी कनो से खोगी सर्टिंग सॉफ्टवेयर मैम अमा कनो लैरिको हारिबा सर्टिंग सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन में बजाइको से लैरिबा मैम सिगी मरक्ता tradingview.com से सु मैमना यामना पामना सिजनबा अदुगुमा मखनगी सर्टिंग सॉफ्टवेयर ने सिमंग नत्रगसु खोगी कनागुमना जेरोदा अकाउंट पाइबा यावरगसु जेरोदा दसु खोई संसिलगा दम सिगी ट्रेडिंग व्यू से ओपन तौरगा को नत्रगना खोगी फॉरेक्स की लैरिबा केनो सिंसे एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन लैरि सिंसिदा खोना संसिलगा हारिबा सिगी टूल सिंगे सिनबा याबगी खुदोंग साबसे लोइनंग फंगिको अदो ngasi akoi tool singsi maramda haipet chaurakpa yingse aduga ngasi dagi hauraga ko mamangi classing da khoina indicators ki mayam ama nei nagare ko hariba khoina nei nagi indicators singsi khoi stock market su sin na bajai forex su sin na bajai aduga even khogi se kanogi cryptocurrency market ko cryptocurrency ki oina hojikte amsu thore natra cryptocurrency ki market ta su khoina trade taw matam da sin na bajaba indicators ngak ko mamang da khoi episode 19 gi mamang da khoi indicators taramuki chang nei nagare yam important oi indicator ngak ko kana gumna highway indicator se khangna su previous khoi gi video sing jing view aduga ngasi dagi khoi technical analysis ki sinaba tools mayam se khoi mathang ko yengba hause adu market sida laiba mawong chaliba mawong ko market se sida haidaraga sona haiga khaiba kadigino sidagi mutarai sina kamaina tawraga laino hojik se magi range se kadagi manung de leiba gaina ko okay do jam chengna haidi technical analysis se nasidagi aini start tawjaga dawisi khogi price action the best tawrakan da start tawduni kana gumba price action hen mamutana khangning basingsu join tausin bio ko aduga aigi whatsapp number makhada video sigi description da pijari ko kana gomba whatsapp ta kai da text tawraga wari chaning basingsu most welcome ni ko peradi मैम ngasi se koi start tause first koi parallel channel loge लौड्रिंग ममांग सिदाई सिगे खोगी ट्रेडिंग व्यू की सिनबम से ताक्सरम के ट्रेडिंग व्यू इस फास्ट की सिगे एरो सिदा नंबर कान खोगी सिदा इन मूवमेंट आगे माउस की पॉइंटर मूवमेंट तब एरो सिनै से कोई डॉट न सिनब याय को अले खोगी से लेले को कनो से क्रॉस आइबो को क्रॉस से कनो त कनो यूज तब जाय क्रॉस न यूज तब मतम द नंगी सिगी कैंडल एनी कैंडल अमगी मथक द खोना को माउस ओवर तब मतम द कैंडल सिगी मागी लैरिबा उखनो से लोइन फंगनी खोना को अदुगा आई सिगी मखागी लाइन मथकी लाइन कदाई बोद लैरिबा खोलिबसी हेन ममुताना जेंगबा याबगी खुदोंग साबदो फंगी को अदुगा एरो ददी अदुगी कनो से लैत्रे जस्ट कैंडल की मपा दुदा को सिखक्तनी अदो साइन तोरो खोना सिदा लैरिबा मयाम सिने खोना टूल साइसे को सी ग्रुप से लैरे अदे सिदा कोई ट्रेंड लाइन जेकपगी एरो जेकपगी रे जेकपगी इन्फो लाइन जेकपगी एक्सटेंडेड लाइन जेकपगी ट्रेंड एंगल को सुमाइना कोई हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन इन लाइन ड्रॉ तौनिंगबा पैरेलल चैनल गाने लेरे को क्रॉस लाइन ड्रॉ तौनिंगबा रिग्रेशन ट्रेंड को यामना फजबा केनोनि मोइसे को पैरेलल चैनल रिग्रेशन ट्रेंड गाइसे को हारिबा सिंगसे खोइना दका ओइरप मतमदा को हदि सिनबा जाबा ngakani से सपोज से हॉरिजॉन्टल लाइन हाइरसी को मार्केट से मथक रोम दा काखले सिबाव काखले सपोज को मखारोम दम कुमे सिबाव कुमे सिगी रेंज सिगी मनुंग सिदा मार्केट से चलगा लेरे
hojik ko hari basi ki market ki range sida chala ise that kya da ino that at gi horoga 9 10 baw sigi range manung da leigre suppose sigi market sigi manung sida ma market se mathalom da kaningi natra si mathalom da kaningi sida gi hojik ma mathalom da karak ba si break out tawra karak ka doini myam ko break out tawra karak ka doini hari basi ki range se koina soina draw tawra kanda ko sin draw tawba yai ko adi sida gi na si ba hoina tawra draw tawba yai nasai agi horizontal line se sizinaraga upper line ama aduga lower line ama tawra draw tawra su khoi jeng su yai adu tawbada di sida ina khitang khak line soina pairap na singe haira gati ko pairap na singe haina khalaga su khoina sai gi sida sangbiraga khoi gi forcer na gi sigi drawing se delete taw thokpiyo ko adu matungda horizontal line sigi mohutta khoina sigi arrow line se sina bai ko arrow line se sina daga khoi suppose sida gi soina lawre khalasi sisu trend line ni ko jing se sida khoi kamain taw gen market se kamain karamba mong na salam gen market na sida sa khari se nasai gi se suppose sida ka khale sida mu tare na tra amukum kumme amuka khale tra siba karame sida mu tare handakti kitang ka khale amukum tare na kitang ka khale amukum tare ko okay so ida khoina khangba yaba khara lei ko sige ni se ne batul su ko jing na si ko na ko adu market se fast di sida range sam da leiram mana sige range sida up and down se chalam me ma san yai ko me thanks sida ni si pose ko parallel loina mathak da ka khale mukum e muka khale di sige mathak ki line sige makha ki line sige parallel loina chalam me adu gi matung da di market se kai dau gare som da gi soina hojik se sida lai gare sida ko soina ko ne technical analysis da hariba tool sing se siznaraga agi market si leidiba structure ko market ki structure ahum leidana koi uptrend haiba ma downtrend haiba ma aduga sideways ko consolidation kana da adu hari se ko kamaina find out tawgada ge haiba dune ko ne jenga doise ko do sida tool makhan mayam leiba sida ina sida line se siznaraga draw tawba mayam jaba ma leire adu sida parallel channel nam lai se sida line ani parallel oi bam lai se sida khoi line amamam ji ega leitraga su ko isam samna khoi sida sangaga ko sida sangsil laga na masagi parallel do ye kan se yawi tra ba se lai ko sida gi parallel channel se khoi lause parallel channel se lawraga makha gi siga sigi bottom ani se hadi low ani se tas tawraga draw tawbiyo ko low ani se tas tawre khalase adu muthak tinga piro mathak ki high ani se tas taw thampi sini ko parallel channel yamna aduga sida man line number lai se blue line number ko ai full screen lan game yam sida upper line lai re the lower line lai re aduga middle na su line number lai dot taw blue line sigi line sina hai se mase khwaidagi hena trade tawba mafam ne haira ka doini ba mai se ko adu sigi line sida market se kai doge sida gi ka khale soida lepaga thugar ga ka khale mu tare sida mu haigale mu tare sida mu haigale mu tare hanak thugai gere makha dom kume mu ka khale ko sida gi apet thugai gi honar mangam da na mu tare soin tawga makha thang ta ko sida lei di bosu market ko na parallel channel se sida gi so ko na khangba yai se kai na kan da ko gi lei ba sigi market sigi structure se khoi kari structure hairani sigi structure se ko na sideways hai ko sideways ko gi market se range amagi manung da consolidate tawraga leiba consolidation gi magi parrot ne bese lei se hai ri bese gi consolidate tawraga leiba sideways ta chali lei ri market sigi magi range se yamna saw na chatlaga leiraga di khoi sigi parallel line channel sigi manung sida su khoi trade loba ya bagi chance leiba kamani logani suppose ahan bese da kairaga mathaga ka khale si jawre si je jawraga tarak base sida khoi changba ya bagi khudong sa phange be scalping da ko yam pick na ko then amani da trade loba gini adu sida chance phange hi chance phang base da khoi ai first target sigi blue line se oiga damne second target na green line se oiga do ko hai se se khoi gi sigi consolidate tawraga laiba market se si se magi range se ngasai se hai jigi dune range se yamna pakpa khare hen wide range da lakpum thau tai ko upper range ka lower range ka se
yamna difference khare yamna leiba ko aduga market se amu jengsi sidagi kumdhara kanda sidai lore in entry lore khalasi oi first target sini ko second se se mu thugar ga kumgar ga di sida target ne ko soin tawraga khoina sigi range se magi range ki manung da ko internet oina khoi trade lobo yabagi khudong chaba su lei toingum su ayam matam da di hari basigi khogi parallel channel se khoina sijina base karma mafam na sijina hari kanda range sidagi breakout lawrpa mathakta natraga makhada ko range sidagi mathakta natraga makhada breakout lawrpa matam da khoi hariba kana si sijina ko hojik se magi sigi parallel channel gi range ta sum chalam badagi ko is expand tok thoroke ko sum chalam badagi hojik kai dore market se makharom da nam darak na di hinjilai ko ado market se sem da makharom da thugaira ga kuma gadi ko mana sida makharom da breakout se lawra gadi akhoi se makharom da trade se lawba yabagi khudong chaba se laktuine hai ko ado aigi sida hana ina kano se lawram badagi sida on thoi khalase kitang slightly ko sida sigi range da thame khalase si range sida khona pam ga doi se ai market se karma matam da entry lawdino hai gadi sida mana kaguma breakout se makharom da pire khalase breakout pi ba khangi ko myam breakout se makharom da pire khalase ado itadi next ki kenna sida khoi entry lawba yabagi khudong chab da phangani ko next ki kenna sida khoi entry lawba yabe khudong chab da phangani aduga khoi gi target kada bo lakani haiba matam da price action gi matungina khoi na pam ga doi se khoi gi sibau market se sibau tarak ba yabe khudong chab da dum lei ko the market na sibau tarak ba yabe khudong chab hai se sida atopa khoi na jingba ma jabam chu lei ko sina sida price range saiba kanom chu lei price range gi matungina soida khoi gi kanom chu lei ri phanan haidi market sina sida sum kum ga ngai ba mafam se ko asigi hariba sigi kanom mafam se si se khoi na kari volume ko soi sida se suppose ai dum haire ge soi sida koi asoi sida volume sauna lai haiba ma hairi ko sigi volume se koi market sina horen sida high dhrakpa matam da market sida high dhrakpa matam da si volume sida nga ko ya bai san su lai adu na khoi kitang slightly kano yeng ba yai adu ga mamang da su kano se khoi ge market se kai dogi ge har kan da sidagi tar aga ko khala ka khalu daga sidagi high dhraga sida pin point amada lotion garga jon hai ki basu lei ko adu horen market sina tarak ko matam da sigi pin point se se khoi yengba important noi ko si pin point se ko adu sidagi breakout low ro matam da market se kum dharaga sida ko koina first target ko khogi first target se kadai de low bu ya ge kan da first target se sida khoi low bu yai ko sida first target low bu yai adu market se chhaina ngatang leira me khalasi sigi se amuko mu breakout on pira gadi ai second target se sida lakadam ne ko aduga second target sidagi breakout pi garagadi next ki khoi yengba yai next ki se khoi kamai ni yengani aigi previous ko chart history da chatlaga ko sida market na asagi mukharam da high dharaga ko khoi gi buyer na ko edi ngam kan da ka gi ba mai tare ko sigi demand zone ko sigi zone se sida khoi gi next ki target amko moi basu jai ko adu main oina koina khanga da isi kai no agadi masagi koina sida parallel channel se kamaina draw toge haiba duni na tra ke do skip tawraga isi lake loina mai clean tau thoke parallel channel kamaina draw toge haiba do khoi amuga jingmina si ko ai si changa ke du guys drawing clean tawge ko parallel channel ko parallel channel si draw tawna bu khona bu da khoina first da ka oi sai tools da chang bio tools ki manung da second one se sangaga parallel channel se lobiro parallel channel se loro matung da nangi sigi ko sigi brand sida sumaina lore khalasi mathak te ingat piro ko mathak ki high ani touch to biro ko fain tawraga khoina parallel channel se draw to bajai ko nifty 50 gi chart ne candlestick kana du ni ko chart tu ne hari basigi nifty 50 gi leiriba candlestick chart se sida khoi na khangba ngam mi se khangba yai se market se hoji si parallel channel si gi manung sida makharom da khare he na adi nam dharak pa gi kano se lai haine lobo jai ko makharom da he na khoi na market se kum dharak pa ya bagi
ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯐꯇꯤ 50ꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ episode number 20 gidi soida losinjarage episode number 21 amung ai minase episode number 21 da regression trend ko leiriba mayam atop atop khogi sida hen important oiba ko khogi sida khoi se Fibonacci retracement ko odaidi fifth channel ko aduga atop sida brush kamai si nagani part kamai si nagani polyline ko triangle kamai draw tawni ko sigumba de koi mayam ama leiri ko yam kana ba mayam ko triangle gi pattern kamai draw tawga ko de Elliott wave kono gi wave theory gi sida tools je kamai si nagani price range kamai logani ko that range tana kamai logni long position short position ko de ko gi volume profile gi tools se ko na kamai tawraga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯔꯠꯇ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ episode 2ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ episode number 19ꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ